Dopo la seconda guerra mondiale, la Macedonia faceva parte della Jugoslavia di Tito. Un periodo storico importante, governo del proletariato, tutto ideologico. Un ambiente troppo limitato per un uomo dinamico come mio padre Vito Mirra. Će dijelime 50-50. Zašto 50-50? Valjda tretina. Zašto? Zašto da mu ime mater, zašto? Što imaš? 2 para. Jači, Kenta. Eto zašto. Kako kreten. Pušti bre, Oj, da pušti. te zatrudnike Pušti bre, rodiš krokodil. pušti go bre, pizdali ti materina. A bre, nego moli. Ma Udri go. pušti bre. Stoj! Stani, pičko, jedna dezerterska, mamicu ti imam! Trendafile, ne me provociraj, trendafile! Jeste ležam, živi majka ke te ležam! Sad sam gotov, pederčino. Zdajco! Tu, pičko masonska! A mi tja prilično umrijala? Mrtva je, mrtva. Kak je biš imet? Zumbula. Като онова цветето ли Зюмбил? Да. А госпожата е? Njezina kjerka, moja supruga. Питах те за името, бе. Ruža. Също като цветето. Kako roza, da. Добре. Ruža. А вие сте? Trendafil. Защо? Zašto? Вашето презиме? Karamfilovi. Добре. Вие си знаете. Събувай гащите. Ерекция, Možem. еякулация, Doktore, malko mi je neprijetno. също и на мен. Имаш ли деца? Ne. Боли ли те? Ne. Щипе ли те? Ne. Сърби ли те? Malkučko. Добре, Dobre li je, doktor? добре. Няма контраиндикации. Елонгацията не е проблемна операция, но изисква сексуална абстиненция. Малко ще го резна. Što ke rezne? Te praše za... Tepihot. Мамо море. I bugarska rabata. Nego ukrali tepihot. Ružoga! Bog je za prijatelje, kuršum za dušmane. Od kojih ste vi? Od Makedonije. Macedonac, a? Imao sam tamo jednu malu, neka Samanta. Znaš li je? Samanta. Samanta. Убий ga. Vidiš da ne zna. Odgovarajte kratko i jasno. Radite li vi za Medžeda? Da ili ne? Da! Ne! Otkrivaj robu! Ovo su kupci! Evo izvoli. Nešečen heroin, kokain prve klase, LSD, ekstazi. Ako hoćeš nešto lakše, imam pitki hašiš, mrtva usta da ga puše. Evo ti, uvjeri se sam. Fala, ne pušam. Imaš kad, man si ti, naučit ćeš. Hajde. Jel da je dobro? Jakička je malko. Samo vidi, nije po drugom sme dojde. Bara me jedan tepih. 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 Od Belgrad za na parket. Doduše, ovo je zavitka nama. Tepih si je tepih. Da bi ti kažemo? Tepih, baba. E da, bravo. Ima jedna baba vnatri. Baba. Mrtva baba. Ba. Vitkana. Kako se kaže vitkana? Ma kad se me zove, da me Da, rolovana. Rolovana usred tepih. Jebem te u glavu. Opet si rendo pečurke u hašiš. Bravo, čaprljane. Da. Možda je tamo ovaj vaš tepih što tražiš. Čeprljan. Čaprljan. Džapar. To ti je u Bosnu. La territorio dei Ciaprellane è diviso parte muslimane e parte croate. Però non sono diviso le risorse. Risorse commerciali. Recimo za resurse. Čudno čovjek. Pusti me bola da završim, je boga. La ragazza. Šta hoće Coca-Cola? Pa ne. Za kurvu pita. A? Ma jeba smo.
O, komšija. U redu je, komšija. Ti pobedi. Slušaj, Trandafil, što bilo, vikni jedna hitna pomoć. Komšija, ki iskrvaram, komšija. Tepihot. Tepihot na baba Zumbu. Komšija. Nemoj da si gomno, komšija, vikni hitna pomoć.